Roro JJ aro inaga ekirite gitisa atire ke ngwire ndika ko kende gitoko Coca-Cola eko iyoria edi asante sana Kedo kya modo kaire tulega kena getire aro nero kwana wena chugata diwedo chone motino na dole dokerono tingyo menya tikonero tungire kereria kedo ya kotunyo wewiroreire to chene itire dokerono kaire tutiga kolera na twacio tu Asa. twacio tu tutaraga asa ona kwe angi baithe twanatara Tawcio ramwira ukamwira aca tigana mundu tocio ni ureka uru yes na tia guthukia kwene wanyita twacio asa ona kwe angi twiraga atiriri ucio mutikarikania wega ona ari wake one wake tigoyo ati ndwana kuunja uroka ukamwira atiriri nie as far as I'm concerned yes mundu ucio muico no agakuriria to nie ndimui akagira mutumia ucio kana mwiritu ucio kamwira ati na nie ndire kindu ndirenda sikutaki by the way yes na ndia kwira ogwa te for anything aca yes no gukwira ndakwira tu icoga kuwa after 2 years yes kaigua atiriri akuhurira kata yes sasa poa sana najua ni nani nikumbushe ni nani huyo? Ni Stacy. Stacy rako? Karaga broti imwe haria Harvest. Stacy hiyo wakati mwingi more than 3 years kutoka wakati nilihama huko. Sema Stacy. Uko aje? Niko fiti mimi. Hata sisi tuko tu, nimesema tu nikujulia hali. Na kwani uko mgonjwa sababu unaongea kama mtu mgonjwa? Niko home. Niambie, sema Stacy. Niko Kangema. Home si kwani ulitoka maziwa? Nilitoka. Kwa nini ulitoka? Tulikosana. Na si juzi tulikuwa na huyo mzee wako na nikamwambia akuja home salimia familia. Ni mnyama. Kwani ulitoka kwake? Nilitoka niko na 2 months. Sasa nilikuwa nakupigia nikuulize kama kuna venye unaweza nisaidia nipate job. Kwa niweze kulea watoto wangu. Kwa saa hizi unajua vile maisha imekuwa ngumu, so saa hii wacha tuseme nikisikia nafasi mahali naweza kuambia, lakini kwa saa hizi mimi tunataka job tunataka kutoka huko Kangema. Unajua maisha huko ni mbaya na venye kuna baridi. Na sasa watoto sinileta, mlikuwa na watoto 4. Niko na wao. Wote 4 wako home? Si ndio, niko na wao. Na shule sababu sasa zimefunguliwa? Wanasomea huko, waweka kwa public primary school. Okay, sawa. Wacha basi mimi nikisikia mahali wacha kwanza, sababu kuna mahali nakibia. Wacha kwanza basi nikisikia mahali nitakupigia, nitakwambia. Sababu nimepata namba yako sasa, nitaisave. Lakini ukimuona sababu I think ni last week Thursday tulikuwa na yeye. So naweza kutana naye. Wewe ukimuona mwambie nimemwachia Mungu juu hata simu zake sichukuangi sasa. Nono amwirite. Amwirite. Yes. Arumeke nduhanu ni bamenyaga. Muizo. Mutikare kania wega. Athire wira au. Umenyaga ukamwira nie ndire no ndirenda nie. Hakuna hata sikutaki by the way. Yes. But nilikuwa tunataka nikusaidie. Iyo ndugura mwamba na mundu ucio ri. Ucio mwambe yo nduguri. To ne mundu ni ndimui ni ihinda iraya ri. Ni ndimui. Ni njui eri ariritie. Yes. Na ni jomo ni mundu wa muthemba u. Agakomena i. Hindi oi. Yes. Na agakomena by the way. Ona agatharia namba ciaku. Indi urakomenete. Agathia akamwira. Akamwira ura uramwirire. Akamwira ura uramwirire. Na ke ore mukahingizana. Ora agakurira thimu akuria thiri uragia gwakwa ngi. Nende toile kuizo na wambiria kunjuria. Nende toile kuizo uraheaga Stacy. We utakiri mundu mwega we. Wenda.
no akadira ni male kodira mwirire dire mundu muge unjuwe nginya ha mukaigeza la yakwendetie tiari yes na kumuteithia ora muteithagia kumwira mundu ucio ri ati mundu mwega nie ndi mui I've known him for 7 years yes tondu andu angi nimko moine ihinda iraihu no kona mithiere na migendere yake no kona ena kindu tungita a very low opinion yes wakinya ringi ni uhoro wa atumia na uria matiritaga ndio ni ukuona no kamenya yes ukera mundu ucio kamwira nie ndi gukuhitha ha Renyonete atatu maugite mbu ni undu wa mundu ucio mwinake na maikagio mieri 8 yes 8 months wagia mwana mukoranirwo hau mukorano na tondu ni tuyaine we na nini ndiratumire mumenyane nake ri kaga komena ndikenda gugatuika ati ni ukanjokerera kunjira ati mundu murata waku bari bas ati ahana riu athia akamba akamwira akamwira ona no agwite kai arata aku maria muthemba uriku ona no agwite kemundu kwana atia gutira uru wiko nie ngiri haha iria bypass tutigecemania haha unje haha keru ngugurira kimwe ona ni tondu kukia ndirakinya reke nyingire sawa ukaingira ukamukora na ni ekirite nyama na agekira na ekirite nyama kilo iria mukuria na agamba kurumia na igiri ajo kurumia igiri nyama igakorwo yoka mwaria mwahunari ndu mwe haraga kona-ini ukaigua kwira atiriri aka ngwira by the way mundu ugie hakiri we ugari wathiriri mwarutani morani yake kamuria niki atiriri mundu by the way no wega mundu no na tariu ugima ni mwega ugima no wabata by the way kwe maundu by the way utathia ugitamba tambagio o uguo na ku urathi gutamba tambia by the way tareke nguri atiriri we uyakinya ni kuhe state tutaicio ru uramuheaga ri urameya we unena kiriu no riu ri reke tu nguri atiriri muthuri ndwe ni wega kwaririria uma na kihoto we kana maheni mari kuraiguire ndamwe au tondu ndamwirire tondu nie mwamenyanire thuru nie ri tareke nguri atiriri wewe wako we koja kwanyu niku we ye gwitu akiri ha kavuko kwanyu ni kavuko nie ndo wa Murang'a tutire na connection we andu urajikaga andu we eno wahuna ukirothie Kona choice cia kujiragira joine tha unume ogero gathie aigore alasema na stage tondu stage ni murata waku maroka maroyana yes we no ona amo introduce atiriri we ni my best friend we ni murata wako hakuhi muno na ngaga utumondo insurance ndwe ni uri akionetio wendo yes onetio wendo na ngetho ni arahumite ri akona mutu wa kumba reke guteithie ngwire riu arakihikuka ngoro kuhinguka akageni mimi hata siku anajua kata hivyo by the way ile story amenipatia yako Kim hai hata sijui kwani na marafiki wa aina gani sasa kata amekwambia nini story zangu na kwani tunajuana si umejuana naye siku ngapi hebu imagine ananiambia nikuache can you imagine aniambia nikuache yani anaweza kuambia uniache si tulikuwa na yeye na kwani hata anijui ananijua amenijua tu siku mbili unajua hata vile akikwambia ati mimi ni best friend mimi tunajuana na yeye hiyo ilikuwa second time ya kukutana na yeye alisema mlijuania na yeye nini Dadora kodiko mlijuania na yeye kusema ukweli hiyo ilikuwa second time kujuana sasa kwa hivyo hata muulize tu mpigie simu sasa muulize ninaishi wapi hajui hata kwangu hajui acha niachane na hiyo story lakini wewe jua wale marafiki unatembea na wao ni aroga mutiwaine ugate yo yari second meeting iko umui hario kaire tukangeninge mwasamanentie nako murata waku agikoya gaturaga kwira gate mwana nderegia kuria umutumire mbeca muragu ucio urororo guku no acamane na muiretu ungi magania matiguaga aza wale kurira kangima nikuwa kuhuragira ri yes ukamuria what happened hapana I cannot live like that maisha ingine is too much by the way nimejaribu I've tried by the way kuvumilia lakini nimeona hapana na kwani ulitoka kwa Kim si nimekuambia nilitoka I've like 4 months but Kim tuseme anasomesha watoto anasomesha kata kusema ukweli
venye unaonanga wa mtu hiyo ni kitu anaweza fanya kweli. Ameachilia watoto wake na ndio nitoke huko. Unajua alikuwa amechukuliwa na nani? Unajua? Mimi sijui. Mimi unajua kutoka ile time tulikuja mkasema ati mimi ati hatujuani na yeye, mimi si rafiki yake. Mimi niliona tu nikae kando niwaache. Unajua shosho mwingine tulikuwa naye wakati tulikuwa tumeenda kuangalia nini mashamba kule Juja Farm. Unakumbuka huyo shosho? Nakumbuka yule alikuwa anasema ati ni yeye anamsaidia kununua kuna shamba anataka anamsaidia kununua ndio wanaenda na yeye. Anampeleka na gari yake. Huyo shosho ndio wako na yeye. Sasa mimi nikaona kuna haja ya kuingiza hapo. Niko tu home kwetu. Lakini ukimuona because mimi tunanangiza hii sababu unajua wewe ulienda nilikwambia huyo mtu mzuri ukaenda ukamwambia na yeye akakwambia hanijui. I wish I knew. Singejiweka kwa hii muhadhara. Ni sawa tu wewe, acha mimi nifike mahali nafika, alafu wewe tutaongea. Ile nilikuwa nataka kuambia hapa Kangema ni kubaya sana. Kama kuna anything ambao unaweza pata huko, anything by the way ambao unaweza kama hata kama ni kazi ya butchery, mimi naweza katakata nyama. Kwa saizi sijasikia, lakini wacha tu nitakaa hivi nikiuliza marafiki zangu, nikisikia sababu sasa nitasave hii namba yako, alafu nitakupigia nitakwambia. Niko tu huko mimi nafanya practice za manyimbo za akina Queen Jane. Alumane nyamo. Era kuru kwa leidera. Alwaga na dio como teidia. Como era borujo tipo era. Tipo no puedo gocio. Era taru da baru me jegedi. Esa era rutariu. Esa era ruta. Ya la perdí coina. Ano amurite tondo wenu wonete mundu ucio hari mundu ngi ekiti oguo si unajua. Yes ona urakimenya ukamenya mundu uti mundu wa kuiga muci oyaga mundu akamunia mapenzi moto mweri umwe wa gatatu no ndio agiguthitanga ri ona wi ng'ombe muno na kwanza mathiragia makikondison eri exactly magikuikia njari ya group yao sako zici yao yona wene kuria uragia ngani athire kana mwazo mwa ekutana oro uguo yarumene masema yes mwacemania oro uguo mĩario ĩrĩa mwari mũtirĩ aca one agwĩtĩire nyama na njoya agĩgũthomera we nayo ũkĩoya moko igũrũ ũkiuga twaranai ũcio mũrane okũrĩa mũkaumĩranĩria rĩu arakũrĩre na kũrĩa rĩ kangĩma tutho egũrũ gwĩthagwo mwĩciringĩri nĩ kwarĩ mwĩciringĩri kana kũrĩa gwĩtagwo gathigiriri nĩinũkire ena twana twĩrĩ nacokire na kwĩna twana twĩrĩ rĩu na mũgĩtigana au wakwĩra atĩrĩrĩ sasa nguaga atĩrĩrĩ please na kuomba please. Unaona hata hii credit nimekupigia nayo nilikuwa nimekopa mama ndagũthaitha tuma please nitafutie tu hata kama ni dhao moja hivi. Haya, wacha nifanye hivi. Wacha niangalie niko na nini M-Pesa, nitakurushia kakitu. Wacha niangalie. Haki nitashukuru na Mungu akubariki. Mungu akubariki. By the way nakumisi, ningependa tu kukuona. Ola matano majodoge muikeria. Uko muikeria. Ndoko muikeria ndio ariri. Ndio asiana. Ndio humanity. Yes. Ukamuikeria. Nwanyita. Ndokuma hau. Namba yake no ukamesave ati nigetha ndakana tuike kuri undu ungi uko ahure upio yo ta kuririkana ukamusave ukamandika hau kanyoni kevariti ukamusave tondu rĩu rĩ you really tried. Yes, when wamwirite tondu no mundu moyana ni wanako exactly no nĩ mugacoka monane kuma matigana rĩ uyu mundu rume mukonana na mwambĩrĩrie kwari ningĩ wega kawaida we ucio mundu mwakinyanirie ku wagorau au nĩ gũte ngĩgĩtinda andũ amwe tũtiretwo mũndũ arakũria uma kũ tondu we nĩ weũ
ona mami atakenjuria nenda agimarire nie ndi mundu ina kibandi ti mundu ndi mundu ngenjuria hau ani ndirariha nyumba njuragie nyuma ku ndirakorania na ngima gwitu Murang'a ngicomaka kuu mathi ndanjoragia kuria nyuma na kamuria na riu ni mukiaragia turaria twariririe ki turaririria ki aja aikia thimo ukakwa mwiko kale ko karibu moizo aguthoka ngima bas kamenya riu etiari eno ngirua hariririe yes wigithinjiro riu ningi nake ucio arendeke atia nake arigarigwo ningi nake ateo undu kia muthemba ucio and the cycle continues yes mundu wiritwo nä igua å ru må no na nä arä merirwa kwaja gä korwo wä rä two nä your friends kana andå moe må ndå å cio å rä ekuruhania nake å rä a hana makå rä a na magå kania å gacoka å gekora rä ngä na rä ngä nä mwaikarania nake mwathä nania mwathumburana o weterä ire nä akagä ra weterä ire nä agacoka raini o weterä ire nä akebehave weterä ire atä nä agetua må ndå wanyita mä aka ĩkaringa igana mä aka ena hau kamå kagea ciana cigana ciana igä rä gatagatĩ-inĩ o wetereire atä nä agacenjia we nä kå mä rä ria å mä rä irie må thia ũkaiguaga rĩu ona ndokaga rĩu nä athamire må ciĩ ona ndokaga na ndarĩ a nyũmba ũkwaga gũcoka tutho rĩngĩ nĩ ũgũthiĩ harĩa ha maĩ ũgorwo ũgũcoka kũu nĩkuo ũgũcoka no wega gũthikagĩrĩria rĩmwe onokorwo no ũkĩrĩ andũ makĩrĩ ũiru agũthũkĩria no instinct cia mũndũ nĩ imwĩraga nĩ gũkwĩra ta ĩkorwo hihi nĩ mũndũ wĩhithĩte mũno rĩ gĩtoo gũkĩrĩ andũ makĩhithaga makorwo mahana wa kaguku rĩu akaguku ndũmenyaga gakauma kĩ hana wa kaguku akirĩte hau thĩiniĩ akirĩte ki agetera muhure miaka iri akaruta his true colors acomora wega na ndio nĩ mũthiyangĩte nĩ mũgeire nginya kana no andũ aingĩ mamenyekaga tene nĩ ũkĩra wakamenya ĩno nĩ mbũrĩri ĩno rĩ hatirĩ wĩra haha tondũ o ũrĩa aikaraga o ũrĩa araikaraga tũtahikanĩtie na mahikania agaikara oro ũguo aikarĩte o ũguo mũtahikanĩtie tondũ tene nĩ mũrathiaga nake kũrĩa mũrathiĩ arĩkia mũkainũka 8 na 9 arĩkia gũkũhikia gũtiga nyũmba rĩ aroka thinacara rĩu nĩwe tũroroketie rĩu aroka thinacara na agakwĩra atĩ nĩ ndageria arĩa tuma nao ndamatigo hau acio no anga makũinũka ĩmwe njohira niĩ ndatiga metha igũrũ rĩ niĩ ona ndakĩgeria niĩ ndageria na thimũ yakwa nĩ thirire mwaki nĩkĩo ũtakũnyitaga gatama tũheane mbia ici tugire gĩkĩraga mbo